Biyag ti tao. Eli, honey. Umun arabi ita. Naragsa ka kadimot lang. Tanalpasan ti kasarta. Unay-unay, Mani. Ay ayatan ka. Ay, ayatan ka mo't unay. Sapay ko ma, tanaragsak ta iti agnanayon. Kat sapay la ko ma, tamaadaan ta dagos iti anak. Kasla mabutang nga agano. Unay lakit din to'y ubing kinapintas nga asawa kaya. Di kagbutbutang nga. Kabakilam tayo ta. Sikapay. Kabakilam ti aganak. Uray agsasaruno nga inam ti ipas ngay mo ka mabalin. Talangam ngamin ti pangganakan. Kasladyak ka ba ulan? Ibagbagada ngamin anarigat ka no ti aganak. Wala, tadi mo pa'y napadasan. Di mo dangdangan ti ibagbagadakan ka. Basta ti mo ulam iti panunot mo, mangbukol tayo ti dakila pamilya. Iso nga ado nga anak ti kayat ko ngay pas ngay mo, Eli. Talo a lalaki, ken talo a babae. Anya! Ilay, itata nagkasar kayo ni ti anak kao. Masapol at tulungam kadag iti anyaman at trabaho na. Balay maanwan no talon. Masapol at tulungam ti anak kao. Tagasawa kayon. Isungag binadang kay nga road iti amin at trabaho. Iti rigat kan kinawa. Kanayon nga kuy-kuyog kayo, Wantatang. Sana gapaw, tagasawa kayo. Kaday talagid idati kukuan yaw. Aggagat kayaw, tapno dalamutan yaw. Kain may saganaan nyo iti masakbayan, nagiti agbalin nga anak yung tao. Tatang. Aganos ka, tapadam mo ta marigrigat na nakiasawaam. Ay, sinayang mo, ti kinapintas kan kinaubing mo. Ay, tay ko mabak nang ti pinili mata, dami langam. Saan akas iti anak ko aman nalon lang. Marigrigat lang harudahin, dapay idadnan. Kwarintanan, idinto tasika ke 18 mo lang. Patpatgak unay ni Mani. Nga oray adayo alaklakay ngam siya, tatang. Sapay la ko mga rotag na nayon day tapa ng ipatagbukang kwa na. Sapay ko ba, tasan na mabulanan uno matawanan lang. Tanay, ubing ka iti tawan mo nga iten. Ado pa iti pagbaliwan ti panunot mo. Mas dawak namin iti anak ko. Ako namlan may ibusan iti babae. Sika anagubing ti pinili na. Tatang. Sige, agrupot kan. Tani, nakapalpakan. Surutom di asawa mi di talon. Ingka agparaspas iti tambak. Tani, panagtatalon manang. Mani, Oh, apa ngay may ka dito talon, Eli? tulungan kan. Ay, sana na. Agawid ka ninyo balay. Baybayan na kung dito, agawid ka, tanay. Diyak kaya mapanog ka. Kay kayat kun dito'y ngam ije balay. Tamabanog tilapayag ko iti kadadeng kinitatang. Paspasin siya amla ko man ni tatang. Nangiwat at talaga. Kasjay na dayjay. Timadi, agkakasakit ti bagbagana. No anya ti kayat nang ibaga, isawang nalatan. Di na panunutan, no makapasakit ti ibagana, wano saan. Ala, pasensya mo. Bayam, nakasaritak to. Ay, saanon? Taamangan no kunaan na nagipulong akan ka. O sige, tulungan ka latan. Duatan nga agparaspas. Kumuyo kay Jayli. Intaila ko nagiti inapit ko atarong. Parya, ken kamatis. O sige, sumurotak mani. Diyak kayat ti agyan dito balay. Sumurotak kan. Mapantang ro na. Kasla kayat ko pala ti agawid ijay lugaran. Sampay lang nga ita. Tado pa iti trabaho iti talon. Numalpas ti trabaho sa tagbakasyon iti Isabela. Kailiw ko nga minan dagiti dadakkel ko. Uy, maawatan ka bakit? Bayam, tanumalpas ti trabaho iti talon. Mapantay iti Isabela. Ipan kumatlay jay syudad dagiti daduma anatang nga inlakom kanyak mani. Kunak man no inla ko yung tipis tuyo ijay, nana? At dapay lang,
Inrikop ko la idi iti sumagmamanuabulan, tawan makasango nga agbantay. Ngamita ta nakalpasan di anak ko iti panagadal na. Ngam awan pa'y matrabaho na. Iso pa'y latag bambantay ijay, no kastoy nga dak dito'y laon yun. Talaga saan na malapdan ti panagbak ng yun, Nana? Gapo iti kinagagit yun. Saan ba't? Aywan, ang mga nuadam mo mamatangdanan nga agbantay ijay pestumi ijay bagyo. Pasaray adda nga mintilakad di anak ko no maminsan. Sige, Nana, ibagak to. Saan anadagsan ti trabaho na? Agbantay lang iti pwesto. Kan siyempre, aglakumuten kadagiti lakok ijay. Oo, Nana. Ibagak to no adda may rekomendak akalugarak. Masapa ka mapan ijay talon, tatang. Tani, ado pa ti aramidak ijay. Kaya asawam ngay. Ayan na. Itugot mo na. Tapno malpas sa dagos ti trabaho mi jay. Ay, ako saanan tatang, taglaba. Ubingan na. Kapigpigsaan na. Iso di mo ruwaman, agsin senyorita. Pagtrabaho tapno may ruwam iti trabaho. Sa bali ti biyag na di balasang, kan ita, tanaasawanan. Masapol, asuruan na ti amin na klase ti trabaho. Takasta ti pagwadan nga asawa. Tulungan na ti asawa na. Saan laday tagitay-taya iti dakulap na ti kukuin na. Intan, taldawan ili. Agawid tan, tayo tamanganan. Ay, agbati kan to inton madamdaman. Tasyak lati agsubli dito talunan, ha? Ay, apay, maditirik-rik na? Nakamisuot ka, mate. Nagrigat ti trabaho dito talon. Agbilbilag ka itinit. Makabanog mat gayam ti kastoy. Ala, pasensya kan. Amo ka di ka na erwam iti trabaho. Bayan, di kan tong sumurot. Agtalinad ka ijibalay, wen? Nagtali na edak mat ijebalay. Mabanog mat tilapayag ko. Gapo iti kinarengreng ni tatang. Iso pa nga si Manny. Palubusan na. Tay nakmanggad ijay syudad. Anya kumangay ti panggedam ijay. Di nga ibagbagan ni Nana Feli. Tiagat-gatang itilakom anak nateng. Di mat agsapsapol iti pagbantayan na iti pwesto na. Apay, kaya't nakapanawan. Please, Manny. Palubusan na. No talaga napatagakan ka. Kasyan na. Sana bali, takwarta tinak sa pulan. Matulungan kang agsapol iti kwarta, Manny. Iso ang palubusan na. Pangasim ko, ma. Makapulan na niya, di nagawawid ni Eli, manay. Linawas mo nga gawawid no kwa. Inawagak iti kalman tatang. Makumikum da ka no. Awan ti agbantay ti pesto da Nana Feli. Tanapan ka no iti Manila ti anak na. Awan ti mang sublat kan kuha ng agbantay. Ikaw may sarungkaran sa paminsan iti bagyo, Ikaw may suknalan dya sa awam. Wen, tatang. Lepasak ti trabaho ko iti talon. Kuyugag to ni Nana Feli. Numapan iti syudad. Ala, umay ka, Manny. Dito'y ti pwestok dito'y. Ni, kakakarya. Si kamot ti adda dito'y pwestok. Apay, ayan ti agbambantay dito'y. Ay, kwa, kaka. Rimwarmat nagiti dua. Binilindak nga agbantay dito eh. Takunada mabit dalang iti papananda. Ngamne, upat nga oras ang tinapalabas nga mawandamutan. Ala, agtugaw ka pa'y laang, Manny. Agyaman Nana Feli. Ay, sige taw malatiwak biit di tayan ti pwistok felay. Ay, at gayam tinaglakwak kadagiti natengyaw. Sige, panawang kay bye. Nana Feli. Asino ti kanwa ti asawa kang agbambantay dito eh? No daduma, ti anak ko, naawan lakat-lakat na. Duada nga agbambantay kini Eli ditoy. Mala orayon tandag iti dua. Mabit lang gumatangak iti kape. Tagkape tapay laang, pangururayan ta kada Eli kan ti anak ko. Sige mama. Adapay na pataga papanak. Mangan ka pa'y Alden, anak. Tadagin atang ko akanan tayo kadamani kan Eli. Sanan, ti January ti panganak. Nakon.
Oh, sige Manny, Eli, mangan kayon. Amen. Kalpasan na, agawid tayo ni balay. Tapno makita mo ti balay mi dito'y bagyo. Eli, naggapuan nyo kini Alden. Apay nagbayag kayo. Napnapanan nyo. Kan apay adi mi makontak ti cellphone nyo adway tay. Kwa, nalubat dagiti cellphone mi, Nana Feli. Napan kami nagkatang iti masapsapol ni Manong Alden. Kasta ka di. Oh, Manny, mangan ka lang, di kag papain. Ituloy kong tumadamdama ti mangan, tada pa'y gayam order da iti pangira pwesto. Ay, nalipatak matan. O sige, mangan ka lang, ha? Eli, ipakadak ka ni Nana Feli, tagawid na pala. Agbakasyon ka, oray dua, wano talong aldaw. Ala, saan ang mabalin, Manny? Awan tagbantay dito'y pwesto. Agsublimanin iji Manila ni Mang Alden. Basta, yak pa'y mabalin ti agawid ita, Manny. Iso apasensya ka na kuman, ha? Sikapay laang ti agawid. Nukasta, agawid kan barok. Wen, Nana Kariya. Si kagayam ta asawa ni Ilay. Kunak no balasang dayjay. Ada magayam asawa na. Wen, Nana. Laklakayak nga amang ang ti asawak. Wen nga raw nadlaw kumaday ta. Ngam among barok. Ante ibagakan ka Ngam di mo la kuman ibagbaga asyak tinang idanon ken ka. Apay, Nana. Ay naaagwarwarasan dito ayan may nga da relasyon ti asawam. Kanda anak ti amo na. Anya. Nakadkadlaw launay. No dudwa da iti pwisto. Ay sos, ati da pa'y ata agasawa. Grabe ti kinalailo da. Kanayon ti irurwar da. Kanayon ti panagkuyog da. Anya. Nagalasmat ada magdaytan. Agam sige, bayam ta kasaritak ti anak ko. Pankak nupudno dayta nga indanon dakan ka. Agyaman ang Nana. Kahit nasaysayat siguro no pagawido kong ti asawak. Ikuyog kon nga gawin. Sino ay ati nagatal ti dila na agararamid iti istorya? Naglailo kayo kano no dudwa kayo ijay pwesto. Apay, ada ebidensya da iti kasta nga ibagbagada? Ada ipakita da nga ebidensya kada kayo? Awan matkit di iho. Lagayam. Di kay man basta mamatpati ti mangmangagyo, mama. Kan may sa amuyamot nga da girlfriend ko. Apay kung maatutupak da ijay nga Eli. Kat adda asawa na. Ha? Sikaman mati kasaritak ita, Eli. Sikaman ti mangibaga iti agpaiso. Adda relasyon nyo kini Alden? Ni, awan, Nana Feli. Ay, ala. Tangay awan ti mga klon kada kayo iti kinapod, no? Masapol apag sinaan kayo latta. Ha? Nagpakpakaasi ni Manny kanyak, Eli. Pagawidan ka kanon, ngam oray di na imbaga ti kasta, talagang aramidag matladay ta. Agawid kan, Eli. Tadyak kayatan ti kastoy ang mapaspasamak. Adoon na yan ti mangmangag ko. Ay, di kay mat mabambantayan. Takaaduan mat ti aldaw akaadak itilaon yun. Ngamtyak ninamnama akastoy ti mangagak iti panagawid ko dito'y bagyo. Iso nga ala, sapay ko mga rood tawan kinapudno tinaidanon kanyak. Iso nga agawid kan, Eli. Sakbay ang mailawan ti anak ko. No, palso ti indanon da kanyak. Nana Feli. Oh, anyat sangitam, Eli. Wah, masaya nga anak lang amin iti trabaho dito'y bagyo, Nana. Nagsingpat kayo. Kan kontento ak iti sweldo. Ngam kasto'y maten tinapasamak. Gapula ang itinagatal adila dagiti man nakibiyang atattao. Por delikadesa, isungar aramidag ti kastoy, Eli. Nawan kinapudno ti bagbagada kanyak, pagyamanak.
Ngam pumanaw kalaangan, sakbay ang mailawan kayo iti anak ko. Diyakon magustuhan ti sasawan dagiti tao kanyak. Pasensya kan balasang ko. Awan ti naklunda adwa, Manny. Kasta ka din, Ana Feli. Juan Manny, ngam sana bale, tay manugotan ni Eli nga agawin. Agyaman na na Feli. Kahit sapay la ko ma, tawan ti kinapudno ti sayang gusang, may papan kadagiti dua. Day tamot ti daw dawat ko. Sapay la kumata kasta. Tagpadadamat nga awan ti naklon na. Manny, honey? Apay, mamati ka kadi iti indanon dakan ka. Awan ka di ti panagtalag mo kanya. Sige, maturog tan tarabihin. Di ka kadi mailiw kanya. Maturog tan kunak. Makaturturog ako na yan. Nay! Ay! Papay nagbakbakwar ka, Ilay? Masikugak, tatang. Anya! Dana. Nangalalami ti si Kugmaw. Akin putot iti dayta. Ni maning anak yung tatang. Oh, ngata! Saan asyak tinagtao ng tininawam ita? Manny. Inaramat ko ti utak ko, Eli. Inggagarak ti sana ng sagid kan kamanipod si mangpet ka dito'y balay. Tapno mapanag nakakti kinapod no. Ita, masikog kang agpaisan. Ita, ibagam asyak ti ama da ita? Manny. Ibagam no asino ti talagang ama tininawam. Pakawanan na ko, ma. Nagbasa na kan ka. Pudno ti atap yung may papan kada kami kini Alden. Kat isa ti ama to isikog ko. Makitam. Inaklon mo mutlangan tinagbasulam, Eli. Nagbutangak ngamin anang aklon iti kinapudno. Isa pakawanan na ko, ma. Pakawanan na. Apay, aramid mo ti kastoy, Eli. Apay. At ita, naimpake kami na nakagawaam dito'y balay, Eli. Pumanaw kan. Mani, ikan na kumapay iti may sagon daw ay ngagbalbaliw. Pakawanan na ko, ma. Lading itak. Ngamsa nakaskari na tinaramid mo. Nasakit tinaramid mo. Isungag sinatan. Mani. Di mo idaldal ti bagyam kanyak, ah? Tamumot nga da GF ko. Saan ka di? Ngam kasanon ti sikog ko. Suportarak, no kasta ti kayat mo. Itad ko ti pagrabungak iti anak ko. Basta dya kung kaya ti makisinobyan kan ka. Tada no biyak. Ken tulagan min ti kalasami. O sige, dita ka na. Kasano agpahitan. Kasano kami iti sikog ko. Agmay-may sa ako namang taripata iti anak ko. Pakawanan na ko, ma, Diyos ko. Gapoy ti kastoy nga inararamid ko. Isuro na ko may tirumbang aramid. Opo. Biyag ti tao. Agyaman ta nakaawit kan bakit? Makain na nakamit langain. Ala, maala kay titugaw mo. Tailutak man day tabukot mo bakit? Ay na, saanan, Alan. Okay, aklaan. Di nakpakadanagan. Mabanog ka lang. Alakit din. Dahil mo't latiwagas ko, tapno makatulong akan ka. Among matamay sa ako na baldado, bakit? Saan ako na makatulong kan kang agtrabaho? Ay na, saanan. Nintulangan na naibiyang ti pagpailutak no madamdaman. Pasensya ka na. Jane, bakit? No saan ako maabaldado? Saan ka ako maamarigregatan nita? Kabailak daytoy, Alan.
Masapul nga agbalinta na tibkar para iti pamilya abinukal na. Agyaman bakit ha? Sapay ko ma, tadi kan to pulos agbaliw kanya. Saan nga agbaliw ti panagayat ko ken ka? Ay ayaten kan tulat na, nga uray anya pa'y ti mapaspasama. Kasanungay, Jane, balasang ko. Pagaw-awidan na kun tay anak ko. Agtrabaho ka nung aminin, katawan mga waawir iti anak na. Ay, kasanungatan nana. Pasensya kan nujak na ipakada-adagos kan ka. Biglaan mo't nga men. Ala nana, di kay mo't mabalin alapdan. Tauray jak kumakayat apumanaw kayo, ngamawan mo't maaramidak. Ay, pasensya ka talaga. Jak kayat apanawan kayo no mabalin. Tama siya nakada kayo. Nangrunakan ka, tas ikalaangan ti mangmanggad para iti pamilyayaw. Manipod na disgrasya ti asawam. Ang amawan mabalin ko. Sige nana, agsapulak tulaangan iti kasukat yo. Umay kami man, Jane. Da kayo matgayam nanang. Sumrag kayo Agyaman kami. Kumusta ti anak ko? Ala, sumrag ta ka nun, anak ko. Tapas pastarakan na tamot to'y ipag mo. Nanang. Nakaturog ni Alan nanang. Kahit kumusta ka yaon? Awan trabahom ita, Jane. Sa anak asimrak ita nanang. Nagawid nga minan tay tangtang danak ang mga awir iti apo ko yo. Ay, kastaya. Lanay, irwar mon tay insang pata amasida. Nanang. Adamat pa sida iti ref nanang. Naggastos kayo pa'y laang. Kababain mo't no umay kamay nga awan imot may. No muna kat baldadon ti anak ko. Saanon ang makatrabaho? Malaan lanay, inka iluton ti insang patamasida. Sikat agluto, takababain mat, nunipay la Jane ti pagluton ta. Ay, nanang. Nanang, sana ka makapagbayag dito Sana ka komportable no kadwak ti asawa ti kabsat ko Oray siyak nga raw. Jak kayat ti makiplin nastikan dito. Kapilitan lang amin, apakitaan ta itinasaya at ti asawa ni Manong mo. Tabalay da dito. Agawid tayo nga ruden. Ay, pampanunutek nga rod mo, ti kapsat mo. Ang mga noolpitan to ti asawa na, ta inutil kat nga rudan. Di yawid tayo idan iti lugar tayo Day tamot nga rod ti pampanunutek, anak ko. Sige nga raw, ta kasaritak di ipag mo. Apay ayawid yo ti asawa kan anak ko, nanang. Wan, tapno saan kan nga agkastaws. Ikoyog men, ijay balay dagiti agama. Ta ijay dan nga agnaad. Anya? Imbes, apanangdan mo iti mangaw awer iti apokok ti kwartam. Igatang mulaangan iti gatas na. Kandi ka madanagan, tadan nila ni ang mangaw awer iti apokok. Agtinulong kami ang mga sikaso kadaalan kanti anak yo. Agyaman ang nanang. Ngam, saan ka di amabalin nga agbati laangan ni bayaw dito'y dagos mi? Tauray ison titang danak ang mga sikaso kadagiti agamak. Ay sana, asino nga itikadkadwak ijay balay no agbati nila ni ditoy. Ikuyog milaangan dagiti agama ijay balay. Kailiw kun tulakit di ita nanang. Talaga akasta aganus ka, Jane. Mairuam kan tumot lang. Kas itinako-nakaon. Makatipid ka, nuyawid mi dagiti agama ije probinsya. Ken awan matirumbang apagtanagam, tadi mi baybayan ida. Maitad amin akasapulan da. Diyak kaya ta panawan ti asawa nanang. Kasano ang makatrabaho ti asawam, no ibantay mo mat ti bagim kankwana? Kan apay, di ka mabain kankwana? Ay, di mo laam mo anak ko. Nasaya ati pakpakita na kan ka.
Ngam di mo laam mo ti adda iti kaunggan na. Imposible asaan to ang mauman ni Chinkan ka. Ay, ayatin nak ti asawa, nanang. No ita, ngam di mo laam mo amangan numauman to kan. Iso nga agawid tayon, tapno awan ti may bagbagana. Mayat ka man no saan, yawid kayon iti apo ko. Nasaya tadda ka, Jane? Kumusta dagiti agamak? Okay, Matt. Ay, apay nga itaka lang nga agawid dito probinsya. Ado nga ming tiina si Kasok ijay syudad. Naibuson ti gatas ni baby. No kasta. Naibusan jay impawit ko itinabiit. Ay, rimawot ni baby. Kasta ka di. O sige, inak gumatang. Ay, siya ako timapan kumatang. Itad mo kanya ti kwarta. Tasak ti romwar. Alan lakay. Adda ko maibagakan ka. Kat sapay ko matamaawatan nak. Anya day tabakit? Kurang ngaming ti sweldo para kada tayo ka sales lady. Iso nga aga brodak laangan. Anya? Panawan na kami iti anak ta? Pakawanan nak. Nujak imbaga ti planok, Alan. Kinapod no na. Madaman ti panangipagnak iti papeles ko para abroad. Di kay kayat apanawan. Ngam kayat ko ang maipayan itinapintas ang masakbayan ti kakaiso ng anak ta. No mabalin. Diyak kayat nga umadayo ka, Jane. Ang amno kastate kayat mo. Awan maramidak. Saan ko mangagsaksakit tinagam mo kanya? Saan? Maawatan ka. Tano sa anak ko mabaldado. Amok adi na kami kabailan na panawan iti anak ta. Agyaman nak ta maawatan na. Natalgad ti panunot ko amang panaw kada kayo. Taamok adi na kay tubaybay ang dananang ditoy. Awan tirong mga pagdanagam kada kami. Basta anad ka kumakanayon, ha? Wan, agan nadak para kada kayo. Kasta kumamat kada kayo apanawak, Alan. Ay na, nagasat ka ta si katiin rekomenda kiti amok dito abroad, Jane. Agyaman na ka talaga kan ka, Fanny. Nagsaya at kaagayam. Nalakalaang ti trabahom dito eh. Agwalis ka dito parlor, agpunas, kan labaam dagiti kortina. Kan agluto ka iti kanan tayo. Saan ka marigatan, ta saan una ang nalawat ti parlor ti amok. Ngam, ado ka na yun ti customer na. Iso nga ado kami mata beauticians dito eh. Sige, agagagatak. Tapno saan ka amabainan anang irekomenda kanyak iti amom, friend. Wen, trabaho ti mayam dito eh. Iso arumbang lang aggagagat ka, Jane. Apay nga taajak makontak ti cellphone ti asawa. Ay, ninanang manlaangan ti awagan. Adeta, nagringan iti bangir alinya. Hello? Hello, nanang. Mabalin ka di ang makasarita ni Alan. Diyak mamin makontak ti cellphone na. Ay, nakaturog. Di mo disturbon. Takaasimot. Sige, baliwak to nga rod ti umawag, nanang. Urayak ang makariing. Ay, mabiit man laang, Jane. Agpaw ikantuman iti pagagas ni Alan. Pagagas? Apay, anya trik-trik na ni Alan, nanang. Agdudu mga road balasang ko. Nasakit ti sikat na, tiyan na, bukot na, agoyak, kan agkubumatan. Anya, awan mo't ibagbaga na kanyak akasta, nanang. Mabain nga minkan ka. Di na kanukayat nga dapampanunutom di abroad. Di na kayat nga danag ka. Iso asya akon ati mangibagbaga. Tapno amom mo ti sasaaden na ditaw. Inak ko maipaduktor.
Sige nga rod, nanang. Kuyugan yun to. Tapno masigod no anyaman day ta. Sige, ngamnay. Agpawit ka nga rod iti kwarta Tanay, nagrigat ti rumwar no bitin ti kwarta. Wan nanang, agpaw itak inton bigat. Awanan, nakalipatan di asawam alan. Saanan ngagpapawit. Kaya't ko ngawagan ti asawak. Takayat ko apan ken. Nupod no ti damag may papankan ko na. Ay na, pudno nga road at dalalaki na ijay abroad. Iso ang nakalipatan. Kan maysa, nadadaalan jay cellphone mo. Saanan ang ma-repair day jay, masapol ka no asukatanan iti baro. Or-orayak nga umawag ni Jane, ngamawan mat, kanayon nga i-chat ko. Di namat sungsung-batan ti awag ko no siyak ti umawag. Iso alipata mo day jay babae. Balang kantis tumot laeng. Sana bale, tanda kami iti kabsat mo. Saan da kayo abay-bayan iti apo ko? Nagbiit ang naglabas di tawanan niya. Agbakasyon kagaya man, friend. Wan friend, kamaw dyanan na. Makitak manendag iti agamak. Kailiw ko idan. Agsubli ka Namnamaan ni Busti pa nagsublim. Wan friend, awan pang biyag ko iti pamilyak no sa anak ng agsubli ditoy. Okay nga, Rod. Happy trip, friend. Agyaman na, friend. Anak, siyak ni mamim. Apay adi na kayat anak ko. Ay, di mo pilitan no di na kayat. Ay, umay kan anak. Come to mommy. Di na kan kayat yung anak mo. Di na kan amam mo. Come on, baby. Umay kan, tagdigos kan. Nag-awit ka pa ilangan. Alan, apay akasta kamatan. Di na ka din kayat ang makita. Dapay laro pa mo, isara mo kanyak. Kalpasan ti naramid mo. Ha? Inaramid ko nga. Di kan agin didiam mo. Balang kantis kang asawa. Madurmunakan ka na. Di ka maawatan, Alan. Anya di kayat mo asawan. Kaya't mo pa ilang ibalikas ko ti kadat lalaki. Anya lalaki nga ibagbagam. Awan kinapod no dayta. Awan lalaki. Nabayag ka iti abroad. Manmano nga umawag ka. Sa ita, kasangsangpot mo pa ilang. Ngam ipakpakadam manan ti panagsubli mi iti abroad. Anya. Iso nga imposibleng awan lalaki mi iti abroad. At lalaki ti imbatim alalaki mi jay. Alan, awan pamanagnak mo. Tapno sawam ti kasta kanyak. Apay, saan ka di nga umdas apamanagnak ti saan mo apanangaw-awag kanyak? Linipat nak, kabayatan ti kadam iti abroad. Anya. Kanayon ti panangawag ko kan ka. Iso na lang ang tadyak makontak ti cellphone mo. Katdananang ti kanayon kong awagan. No ibagak akasarita ka, kunadaan nakaturog ka. Kadida kayat amadisturbo ti panaturog mo. Di ka na agrason. Agsina talangan. Nasaysayatan ti kasto yung arabidin ta. Tapno saan ako na masaksakitan. Sinaan na kon Jane. Anya ka kadialan. Saan kumamat akasta? Awan mat kinapod no dagita nga ipapabasol mo kanya. Di nakman artistahan, Jane. Basta agsinatan. Agawid ka na iti lugaryo. Aglinipatan. Di mi kayat ti makibiyang iti apayong agasawa. Basta ti maibagak, di mo kumalipatan ti obligasyon mo iti anak mo. Awan kinapod no ti pagpabasol ti anak yo kanyak, nanang. Ay, awan maibagak dita. No talagang agsina kayon, awan maaramidak. Diyak mabalin atob ngaran ti desisyon ti anak ko. Basta laglagi pam akanayon ti obligasyon mo iti apo ko. Agawid ak nga rodan iti balay mi, nanang. Ngam ikuyog ko ti anak ko. Ay, sana mabalin. Sana kaya ni baby ti sumurot kan ka. Di mo pilitan ti apok asumurot kan kano di na kayat. Kan Marsa, asino nga iti pangibat siya no agsubli ka iti abroad, o? Saan ako nga agsubli iti abroad? Taaw-awirak laangan ti anak ko.
Ay na, sana, masapol nga agsubli ka ijay abroad. Apay, di ka masayangan iti trabaho mo ijay. Kun, anya nga iti ipakan mo iti apukok, no di ka agabroad. Awan na. Nanang, Ken, di ka madanagan. Tadi mi baybayan, ti ka anakak. Natalga ti ka sasad na iti sidong mi. Iso nga awan ti rumba pagdanagam. Agabrod ka, tapno makaornong ka. Nakaturog ka din ni Manong mo. Ay, wensa. Itaipay ana ulimak iti silid na. Ay, nananang. Balig iti naramid ta. Ginura ni Manong Alan di asawa na. Wan nga rod, namatimat ka data ni Manong mo anya. Wan nga rod. Di nalaan mo apang madakis amin ngayong bagbagatakin ko na. Nasaya at unay ta ginuranan ti asawa na. Adayo ngamin at talaga tiriknak iti dayjay a babae. Ay, wala siya. Adda iti professional anobya ni Manong. Iso ko man tinasawa na. No sana dimtang dadya babae iti biyag ti kabsat ko ha. Un nga rod insukat na je professional anobya na iti waitress iti inuman. Ay na, sana bale. Tas ininaanan ni Manong Alan dadya babae. Ang di na ko maliplipatan tagi pao iti suporta na iti anak da. Inton makasubliman na iti abroad. Anya tiket asawan da kita ngay bagbagayo. Nanang. Ha? Sa anak pala nakaturog. Kat mangmangag ko amin ang pagsasaritan niya. Ay, kwa, Manong. Awan dayjay. Joke-joke lang yun. Si Kamet. Ay na, kasano day tuyon anak ko. pinaayaban na ka no, Alan? Uwan, Jane. Takayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka. Pakawanan na ko, ma. Alan, Namatiak ang dagos iti bagbagadananan. Kanti kabsat ko, kontrakan ka. awan kinapod na dagitay nga imbagbagadakan ka. Amuklatan a pinadakas na. Tanabayagan adidak kayat aparakan ka. Pakawanan na ka. Ayayatin ka, Jane. Ket di ka kuman pumanaw. Alan, sayang tinapintas at trabaho kijay abroad. Sa anak amarigatan iti trabaho kijay. Kan medyo dakal ti sweldo. Palubusan na kuma. Tapno makaurnong ta adakos. Apa man ang makaurnong ta. Saan kayon apanawan iti anak ta? Sige, basta agananat ka, ha? Di mo baybayan ti salon at mo. Uray si ka. Agan-anad kayo mat iti anak ta. Sakbay nga agsubli ka ijay abroad. Kaya't may pa iti agkid daw iti pamakawan kan ka. Jane. Nanang, Ay, uwan, ipag. Sorry, ano, pinadakis da ka, iti kabsat ko. Pagbababawian mi tayo jay. Saan da ka akayat, para iti kabsat ko. Angam, ididay ta. Wan, aklunan dakan kas kamang ti pamilya mi. Tauray anyat mapaspasamak, si kalat tatiin na ti apo ko, kan asawa ti anak ko. Sorry, balasang ko. ala, agpipin na kawan tayon, nanang. Bayaw, tanarigat ti agimula iti sakit tinakam. Kat agpakpakaasi kada kayo. Diyo kumabaybayan ti asawa kan anak ko. Kabayatan ti kaadak iti adayo. Wan, di ka madanakan balasang ko. Tanatalga dagiti agamam iti puderme. Agan anad ka kumamot iti sabali apagilyan. Wan, di mo baybayan ti bagim ijay. Wan, nanang. Agtrabaho akmeten. Tapno makatulong akin kaipag. Tani, saan mat nga rod ang makatrabaho ti kabsat ko. Isong agtinulong tang agtrabaho para kadamanong Alan, kanti anak yun. Agyaman na unay bayaw lando. Ay, Lani. Biyag ti tao.
Daytan ti kanayon ko nga ibagbagaken ka, Johnny. Gastadora tinubyam kunak langarudan. Nanang, Tiam mo, madabalay mo asang putam. Balayo itinubyam. Ngam awan, uray may sa apuste ana ipatakder. Kat, anya ti planom ita. Sinaamon jay nubyam. ay ayataklat ta tinubiak, nanang. Nga uray kas jay tinaramid na. Saan ka kadi maupay? Ay na, siya kunti mangibagbagaken ka anak ko. Saan nga umasenso ti biag mo, nukasken kwa na ti agbalin nga asawam. Uray po utem to'y kunak, anak ko. Agyaman na ka. Tauray kas di timbagbagan ni nanang mo kan ka. Saan ka lata nagbaliw kanya, Johnny? Aklo na, Isabel. Uray adon tinaramid mo abasong kanyak. Ruming bawlat ta tinalaos sa panagayat ko kan ka. Agyaman na ka ni. Ay ayatan ka unay. Sorry manin iti amin ha. Wen, napakawan kan. Please ko malaeng. Di mon ulitin tinaramid mo. Agbalbaliw ka kuman. Idya mon ti panagsugsugal mo. Ikang kapay ti may sagun daway mong agbaliw. Wan, promise. Agbalbaliw akon. Kat, okay kayon itinobyom, Isabel? Wana, siyak pa'y ti ko nam. Nalaingak ang mga iayo ko nam sa. Bilibak nga ron kan ka, friend. Kanayon ka nga agkari iti boyfriend mo. Ngam awan mo't matungtong pal mo akarim. Uray love na matinobyo, friend. Di nakabailan ang mapukawak itibiyag na. Manutikas itinobyom, Isabel. Isong nadam dyan boyfriend mo. Di mon paluspusan pa'y. Nagasat ka kan kwa na talagagat kan naanos. Nagasat mat kanyak tanapintas na, friend. Agyaman kit di takinayat ko. Anya? Ay na, insan! Saan laan na minsan amin aldas tinobiyang ti kwartam? Namin na dun! Apoy, di ka pa natitigra? Insan. Laglagi pa minsan. Narigat ti trabaho tayo dito abroad. Saan tayo pitpidutan lang ti kwarta dito eh? Apay ngamin na di mo pala sinahanday siya babae. Ay ayatak ni Isabel, insan. Makamuka nga ron. Basta di mo ipawpawit amin ti sweldo. Pawitam lang iti pang allowance na. Ay, makapasurun ti kastoy. Nay, apa yan, Isabel anak ko. Anyat pagpupudutam. DJ Adjani naglaka amamat pati iti ibagbaga dagiti kakabagyan na. Ay, masurunak. Ha? Agasam, allowance ko laang timpawit na. Tila idandanon ngamin dagiti kakabagyan na kinkwana. Kat DJ mat Adjani, mamati mat adagos iti dandanon da kinkwana. Ha? Padpadaksendak dagiti kakabagyan na. Ay, agyaman kakit di Tapaw-itan nakalatta iti allowance mo. Kalpasan tinararamid mo iti kalabas. Didakman mat sermonan. May sakayo mat nanang. Anak ko, ammom ka day asikan titupi ko dagiti kakabagyan ni Janay. Gapo iti aramid mo. Saan kayo pa'y lakano nagkasar? Ngamsikan ti pangipaw-pawitan ni Johnny iti sweldo na ija abroad. Ay naawan bibiyang ko. Sawan dati kayat da asawan. Basta ay ayatin nak ni Johnny. Iso na parabor kanyak. Day talaang nanang. Isabel. Aywan gayam nanang. No agdamag to ni Johnny kada kayo. Wen adagos ti sumbatyo. Ha? Apay aya? Anyat damagan na. Ama si Kugak. Anya? Ang masikog ka kadi nga agpaiso, anak ko. Saan nanang? Anya? Apay nga ron nga ibagam amasikog ka no saan mo't gayam. Tapno na yunan ni Johnny ti kwarta nga itad na kanyak. Anya? Di ka kadi mabutang itikasta nga aramidem, anak ko. Agbalbalin kan nga ulbod gapo iti kwarta.
Nakarkaron akagura da ka dagiti kakabagyan tinobyom no maamwanda na ita nga aramidam. Bayan nyo, tay nakaagsapol iti pagtrabahuak. Tapno saan nga ibaga dagiti kakabagyan ni Johnny, apapakpakanaken kwa na anobyok. Ha? Makapasuron dagita at tao, man nakibiyang dalaunay. Isabel, apay asimina ka iti pagnaadan. Agab-abang kamot gaya man dito'y sentro. Wan, pamasurunak ijay lugar tayo. Nang runa dagiti kakabagyan tinobyok. Nagalas ti pagkitkitaan da kanyak. Ipakitam ngamin ti panagbalbaliw mun Panagnagam kadakwada. Asino da kumaakabutan ko? Isuda aya ti mang pakpakan kanyak. Kat, pangalaam ngay iti pagabang mo, kat awan matrabahom. Agtrabaho akman kan saan, at dalat ta kwarta kay... Hello, honey. Hello, Isabel. Kumusta ang tisigog mo? Ay kwa, kuna ti doktor ko. Sensitive ka nung agsikog, Johnny. Isa ang masapol nga aginanaak. Okay nga ron, ha? Agi na nakana yung bag. Ano daw ang tisigog mo, Isabel? Wan, honey. Basta itid mo amin nakidawakan ka. Tadyak kayat ti mapapa ay. Agsina talangan no di mo itid dagiti ka sa pulak. Ayun gayam, kurang ti ipaw-pawit mo. Agbayad akpay iti abang ko dito'y sentro. Apin mo gawin kalangan. Tati pagbayad mo iti abang, ket idulin mo, tapno at daurnong ta. Ha? Manjak. Nagalas ti ugali dagiti kakabagyam. Kayat ko ti aglemang. Anya? Basta ipawit mo ti sweldom, tasyak ti mangidulin. Agurnong ta, nang runa kat addanton anak ta. Nagmayat ti biyag ko. Again enjoy aklat na. Ulay sa anak nagtrabaho, mabalin na ta. Kunak tupay kat, love na tinobyo. Nasingpat kanya dahil. Amin nga iba ka patyan na. Kanpat ka na amin akit daw kan na. Ay, namati itimpa ka, amasiko ka. Nga oray na saan. Hoy! Mabalong ti makitibaw, miss. Ha? Guwapo. Okay. Sige lang. Apo yung may maysa ka. Daga nga itisinggan. Basta agpada ta singgal. Anya tinagan mo? Isabel, sige. Napintas tinagan mo. Kas ka pintas mo? Siyakmot ni Franco. Si. Mabalin ka din agsala tayo, Isabel. Sure. Apay kit binasaan. Sige, agsala ta, Franco. Ayan ko. Malagip ko din napasamak idirabi. Nabartak kaming agpadpaday ti dayja, Franco. Ayan ngayon dayja lalaki. Pimanaw ka din. Pinanawan naklatan dito yung hotel ang nagturukan mi. Tiwalat ko. Nakaparabaw itilamisaan. Awanan ti karga to yung wallet ko. Ayan dagiti alahas ko. Ti sing-sing, kwentas, relo kanaritos ko. Apay ngawan matan. Anya ti kayat asawan da ito eh. Tinakawan nak nga ta day tiyay alalaki. Ti cellphone ko. Awag akman. Naimbag ta na isave ko ti numero na idi kalman. Sa
ginutayan mo? Awanan kay tibayin. Relax. Dahag pa na to, Isabel. At dahag lang iti sidag. Inalam ti kwarta kan alahas ko. Ang lunak. Talagang inalag. Takayat ko nga idoli. Pasensya ka no pinanawan ka di hotel na nagtulugan ta. Nagdardara sa gabi. Ta importante tinapanak. Inalag ti kwarta ka alahas mo. Tama nga no tamang takaw. Indulin ko. At da kanya. Anya, isublim kanyak dagita. Di ka matanagan ta talaga na isublik. Indulin ko lang. Isublim itan, pangasim. Sige, agkita ta nga ron. Ibagak no sa di mo ti pagkitaan ta. Apay amasapol adito'y hotel ti pagkitaan ta. Di ka nagreklamo. Di ka man kundi pakipot. Amok to maglakay kayat mo. Yagmun ti kwarta ken alahas ko, tapumanaw akong dito eh. Madamdama pa yung mata. Kung may katagsarsarita tapay, kailiw ka nga minun. Di na ka di kailiw. No siya, kailiw ka una yan. Ay ayatan ka nga minuna yan, Isabel. Franco, Si katirapap ko babae nga asawan. Nakasaganak amang ikasarkan ka, Isabel. I love you. I love you too, Franco. Nailawan taman yan, Franco. Sa nabali tagkasartantan. Takdarak din napasama ka tata. Di ka pala may kasarita ta. Ada pagdaldala na ka problema. Anya dito. Masakit ka, Mak. Dakil ti magasgastos ko para iti agas na. Siyak lang amin ti mang tutulong kan ko na. Tas siyak lang ang ti barong anak na. At ang pamilya na giti kakabsat ko at marigrigat na lang. Anya. Sige. Uray di mon isubli ti kwartang inalam iti wallet ko. Tilatan alahas ko ti isublim. Nakapapayin mo ta. Basta di mon isubli, taaramaton para iti agas ti amam. Agay mo nakarot, Isabel. Iso na lang ta nalipatak mo't gayam jalas mo. Diyak na ikat iti may sapan talon ko. Ala, sana bali. Inton maminsanan nga agkita ta. Samon to isubli. Agay mo na taman nakawat ka. Nasingpet ka, Isabel. Ay, maopera ti amak itong brigad. Gumawan aramatan may kwarta. Anya. Medyo dakalagat at ti maaramat. Kat kurang ti kwarta. Apay, manuti ka sa pulam, Franco. 50,000. Mabalin ka no. Oray kagudwa pa ilati impayad ka. Anya. O sige, mangtudak iti 20,000. Sanan, nakapapain. Maasyanak namin kan ka. Isungay kan ka. Iso na lang tawan igam ko akash. Aday jibang ko. Ha? Apay, mairwar mo nga tayo ta. Wala. Kuyugan naktain ta irwar ti kwarta. Sanan, kapapain. Mapapain ako na yan ka. Alakit din. Agrobwatan. Tamapanta iti bangko, Franco. Umayak man, anak ko. Ha? Apay nga da kayo. Impakada yu kumamit ang nga umuna tiyo umayo. Ha? Apay, di mo kaya tiyo umay ko, anak ko? Saan akas na? Nakigtutak lang amin. Ala, pastraken na ko, taagawid akmat lain tun madamdam ah. O sino day ta, sweetheart? Ha? Sino day jay alalaki? Ang kwa, ni Franco. Nobyok nanang. Anya, kahit ni Johnny nga'y. Apay, nagsina kayo na. Tangiwat yu. Ang mga numangag na kayo ni Franco. Agulima kayo nanang. Ay, agawid kalaangan no kasta ti aramidam. Saan? Jack kayat nanang. May mayat dito'y. Tapno mayadayo ak kadagiti man nakibiyang atat tao. Ijay lugar tayo.
Nangagutin pa ganin nanang mo. Sino tayo Johnny? Nobyo? Kwan. Wan. Ngam sina akon. Si Katipilyan. Sa dino ti ayan na. Aday di abroad. Kinapod nun ha. Iso ti agi paw-paw iti kwarta. Ngam sina akon. Ta si Katipilyan. Apaya sinam. Sana. Saan ka nga agimon? Agi mo nak. Agi mayos lang. Sayang ti kwarta no sinam. Amo, mata siya ti ayayatam. Saan? Kwan? Wan, Franco. Gusto ka ron, di mo sinsinan. Tano aramidam ti kasta. Awanan pagbagasam. Nanang, masiko ka. Ay daytan ti ibagbagakken ka. Nagar-aramid ka manen akunak, Isabel. Anya ngay ti iparang mo arupam kan ni Johnny ita, tamasikog kan. Ngam saan mo't nga iso ti ama, tasikog mo. Sana bali, tati amuna kit talaga ama si Kugak, nanang. Kit iso ti ama ti si Kugko. Anya, kayat mo asawan, pagparangam nga iso ti ama, tasikog mo. Wan, nanang. Saan amanal ni Johnny? Tapno ulaw-ulawang latan. Imposible adin amo ti bulan ti sikug mo. Di nan tumadlaw dayta, nanang. Nalakala arasonan dayta. Siyak ti makaam mo. Anya. Hello, Johnny. Kumusta ka, Isabel? Kumusta ang tisikog mo? Kastoy, kanayon nga agsakit. Puna ti doktor, nadyak aganad ang mga numaragrag. Anya? Di ka nga minagbambanog ha? Agi na naka na imbag. Wan, honey. Ay, wan, kano ka nga agpaw iti kwarta, honey. Agbayad ak namin iti abang, ken agpa-check apak. Sige. Agpauitak inton madamdam ha? Ay walam tisikog mo ha? Wan, honey. Urayat ti pawit mo, ha? Sige, tamad madimanan ti riknak. Iturog ko biit. Bye. O niya. Agpawit ka din. Wan, Franco. Agpawit ka no itangal daw. Iso nga orayan to. Nasayat na rod. Franco, kaano ngay nga kasarta? Dandani ako nagpasngay. Agpanunot ka man, Isabel. Kaya't mo amamuan tinobyo medya abroad ti may papan ka ta. Saan kun anobyo day jay? Sikan tinobyo? Una, hindi mo pa'y matsinanan. Iso anobyo ang pa'y laging gaita. Wala ka ngamin asina akon. Di mo matkayat. Pangalaan tangarong dito kwarta tano sinam. Wala man. Franco, Sayatim kiti ti makilangan kan kuana. Di mo apapaan. Tapno galan tila tamang tadi ti kwarta. Siyak ti makunkonsensya iti ararami dan ti anak ko. Mare, iso nga imbaga kung tagpaisukan ka. Si kanton ti makaam mo amang ibaga iti anak mo. Pasensya kan, Mare. Ngam nabayagan nga awan pa nagtalag ko iti anak mo. Linuko na ang itinaminsan ti anak ko. Iso nga muklatan nga ulitin namanan. Pasensya kayon, Mare. Kanayon kumahat abagbagaan di anak ko. Ang amdinak mo't dengdenggan. Agyamanak ta na ibagam da ita, Mare. Tapno mabagaak adagos ti anak ko. nanang, jak makontak ti cellphone ni Franco. Madanaganak. Manun nga aldaw asaan anagaw awit iti dagos mi. Napanan na nga min aya. Jak amo. Basta imbaga na nga adda sabten na tao. Ngam di mat nagaw awitan. Sapay sana sungsungbatan ni Johnny ti awag ko. Kun oray dagiti text ko. Lipat mo ni Janay. Tati ama ti sikug mo ti ipamaysam. Huston ti panangluklukom kan ni Janay. Nanang, Ladingitag, ngam imbaga kun ti amin iti ina ni Janay. Kat nalabit, indanon nan kan kuana ti imbagak.
Anya? Naimbag nga oras mo, Johnny. Nadamag ko ang simang putkan. Eso nga imaya. Apay nga da ka. Di ka nga minan nagparparit na kanya. Kailiw ka, Johnny. Di nakarakupan. Balang kantis. Kalpasan tinaramid mo. At dapay larupam nga agpakita kanyak. Eso nga imayak. Taumayak agkid daw iti pamakawan. Ikan na ko maiti may sapay agon daw ay. Nagsina kami kin ni Franco. Tanabayagan asaan ang nagpakpakita kanyak. Pinanawan na kami iti anak mi. Agpalawaga. No, Awanan ti rumbang nga ipalawag mo. Balang kantis. Sinayang mo ti panagtalagkan panagayat nga impay ko kan ka. Ngam napukawan ang namin pinsan tayo ta. Diyak pagan ano ti manang lilaw at tao. Isunan anak ko. Oh, ato yan tigatas mo anak ko. Apay asumanangit ka anak mo aya, Isabel. Hindi namat kaya tisagat nanang. Adto'y tiginatang ko agatas. Ing katimplaanan, ta iso ti ipagatas mo. Agyaman nanang. Nagrigat gayam ti kastoy. Awan ama to'y anak ko akatulungak ang mga sikaso. Kan mangipangay iti kasapulan na. Ala, pagadalam day taan napasamak ken ka anak ko. Di kan kayat asirmunan, tamumon ti kayat ko nga ibaga. Wala nang. Pag nakmakda ito'y ano pagtangko. Kan agbababawi ang gapo iti naramid ko iti kalabas.